Cross o ndomwe na thirikari ya county ya Nairobi gukinyeria riu gutire mundu ugite na nguraro njuru kurumirira mutino ucio guku no aikari aria mararigainie na nyumba eno mathiete guthimwo niguo kumeherania na ugwati meretwo mathame niguo kumeherania na ugwati o wothe. Wambui wa Njuguna ena riboti ino. Hathara ya makiri ma mbeca niyo andu aria maraikaraga nyumba-ini ino ya gorofa 7 mwena wa Kahawa West kaunti-ini ya Nairobi matariirie gutara thutha wa kuhofanirio ni mutino wa kumomoka kwayo muthenya wa ira. Amwe aria twaranirie nao matariirie ona gutuika ruhonge rwa kuramata waki wa manyumba NCA gukorwo rwaheanite notithi kiumia kihituku na kuhamurithia aikari mathame matiahotire kuruta indo ciao orio. Umwe wao agitariria areharagiriria kuruta indo ciake muthenya wa ira indi mutino uramuhofaniria mbere ya cirutite. Kiro bado nyumba ni njuru inde tukiura tugite gwetha wa guikara riu ira iyo ndio tuonete nyumba ira turokete kugira indo citu turia turoka ri tega hau njari nyumba yake wa kuongea kweli. Ukiangalia building upande wa mbele iko very smart, haina hata yenye alama. Kumbe huku nyuma kwa basement ndio kulikuwa na shida, na si atupiti nyuma, so unatoka na barabara unaingia na geti ya mbele, ndio baadaye tunaambia huku nyuma kulikongana cracks, lakini walikuwa naziziba. Nyumba ino iria irikanite iraikaragwo ni family makiria ma 40 ni ikoretwo igikirirwo nganja, aikari magitariria ukinyeria riu matiri marahota gukinyira mwene nyumba ona kana kwaraniria nake na njira ya thimu. Kiatika wetu akakuja akatuambia nyumba imekuja imeangaliwa na engineer, nyumba iko sawa, lakini tunaweza acha vitu zetu kabla tutafute nyumba ndio ikitengenezwa tusikwe tuko ndani. Tunawapigia simu wako mteja, wengine wetu hata tuna venye tu tulitoka tuna nguo ndio tuko mpaka sai hatuna anything else. Miango ya gutheria na gukurana kana kuri mundu ungikorwa komeirwo ni matigari ma nyumba iyo ni twarithitio na mbere riri na waria maraikaraga kuo mendekithitie makinya ma kiwatho makorwo magitacukirio uria ungikorwo wacungire wira-ini wake na gucungiriria hathara ino. Ciana ciothe cienjara ici turaria na indo ciothe documents cirarĩ nyũmba ĩyo na itibandĩ ona ungetua na gũthewetha mbia nduti kundu ungiona mbia Kenya na utayo bali. Sema ni siasa, sema msihame, hii ni kitu tutamaliza, ni issues tuko nao na watu wa kanjo. Sasa akasema hapana, wetu tokeni tu, lakini vitu mmoja mtakujia polepole. Unajua sasa ni katikati ya mwezi unaenda kila mahali hakuna nyumba. Hamwe noguo aria maraikaraga nyumba iria irigainie na haria nyumba iyo iramomokire ni mahamurithitio mathame niguo kumeherania na ugwati o wothe na oho kuhe mweke wa nyumba iyo gukorwo igithurimwo wagiriru wayo. Certificate zetu ziko kwa nyumba, everything we are starting from zero chochote. Vitu zangu ndio zile huko, ile ni gas, hizi ni TV, hizi ni viti, as I've lost everything. Mihango ya gutheria na kurora kana kuri mundu ungikorwa komeirwo ni matigari ma nyumba eno niyo irathie na mbere riri aria maraikaraga kuo mathiete na mbere na gutara hathara nene. Ngiribotera Kameme TV kuma mwena wa Kahawa West kaunti-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Na riu atongoria a kiuteti ni moretio kunira kanwa ithige na makiria ihinda-ini riri urugari wa kiuteti wakiriirie kurumirira kuhagurwo kwa munini wa president Rigathi Gachagua ugietererwo uria igoti rigatua muthenya wa rucio kurumirira mashira maria mambikitwo megie kuhagurwo gwake na kana ithenya riake ni rikuihurio ni munini wa president mwamure Professor Kithure Kindiki. Atongoria aya ni moretio kurongoreria gutungatira muingi uria wa mathurire toria Wangui wa Muiruri aratariria. Ritana ni rikitio kuri atongoria kuiga mabataro ma muingi uria wa mathurire mbere no tigwikirira uteti na njikanirio ya miario.
Ritana riri rikitio o riri uteti ukoretwo wakireirie kurumirira maundu maria makoretwo magithie na mbere makeria kuhagurwo kwa munini wa president Rigathi wa Gachagua. Gwatiriri niki kiratumire turio ciuria tuge uria turenda na maundu macio matinatikwo into consideration. Koguo ni gwenda kuga atiriri maundu maria maroneka bururi uyu ti mega, andu matikenete, and especially we in Nyandarua tutikenete, na no twende ta atongoria tucokanirire tuikare thi twaranirie. Tukwenda andu aria mathurwo ni muingi magia na muingi ngoro-ini ciao nigetha mahota kuma represent mate kugia na interest ciao. Ni tuonete gwithi maundu maingi muno na mundu aragucia na kuri ari na twagutumire bunge ka tugutuma senate tuguguthura we nigetha waragiriria maundu maria ithue turona ni matwagireire na maundu maria mangituteithia na ni undu watho ni muno angikorwo we no thie bunge nigetha wike maundu uthuritwo nigetha ututeithie ta muingi no thie gutwara maundu maku. Atongoria aya ni mathingatite thayo wa bururi na urumwe hatari kugayukania muingi undu uria ucungagiririo ni miahu itiganite ya kiuteti. Riu makiuria atongoria kunira tunwa ithigi na marute wira uria mehokeirwo. Ngai uria wi thiini wa Nyandarua thiini wa leaders aria metigirite Ngai outcome yaguo the results ni misharabo. Ungirora Nyandarua it is very much peaceful tondu twina njira iria turatumira cia ungai kuhota gutatua maundu maria mareke maretio hindi ya igongona ria kwihitithia atumia 48 kanitha-ini wa PCEA mwena wa Rurii kaunti-ini ya Nyandarua aria matuite matua ma gutungata thiini wa kiama kia Women's Guild. Ndoranitie siasa na ngarorania na maundu maria megie kanitha ngona ni undu umwe tondu andu aitu twagirirwo kumeraga maundu maria mari mama o ta uria kiugo kia Ngai kirauga. Andu aitu twagirirwo gwitua ndungata nigetha tumaserve o ta uria kiugo kia Ngai kirauga. Koguo ri ni ingiaji ona andu aria thure aria mararuta wira na wananchi metikire maingire nyumba-ini ya Ngai. Ni mathingatite andu marimire thayo niguo bururi uhote guthie na mbere utari na mihinga. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Wega ni guthie na mbere guikarania hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũhomokia oro hanini na riboti yo ya Wangui wa Muiruri. Twina riboti makiria wona twacokereria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Endelea kufurahia na StarTimes. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na StarTimes. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na StarTimes. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment.